یہ ریڈیو کشمیر تورا بورا ون بوزیو تھی خبر جورا پولیسن کور اخ پٹوار تمہ وز گرفتار یل زن سہ رشوت رٹنے نش انکار کران اوس اینٹی کرپشن بیورو تمن لوکن کڑی سے کڑی سزا تو کاروٲیی کرنے خاطر تیار یم زن نہ رشوت رٹان آسن تو رشوت نہ دن ولس ین 50,000 روپیہ نقدی بطور عوض جرمانہ وصول کرنے گگر حملوں ست واریاہن ملکن مز تباہی اک خبر رسا ایجنسی مطابق سلچاشنس کمرس مز گگر گرفتار کرنے آمت یل زن اخ گگر ناشتہ پور ژٹان اوس تو بیاکھ اوس سلچاشنس صدر چندس مز تمہ وز متیومت یل زن سلچاچ پنس کچنس مز آرام ترٲوِتھ اوس تو گگرن ہند کمانڈرن امہ حملچ ذمہ داری قبول کرمژ کشیر یودوے زن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ترقی مز پتھ لبنہ یوان تتہ ڈاکٹرو اخ نو تجربہ کورمت تمو وونمت ز وۄنۍ چھنہ آپریشن بلیڈن ہنز کہین تہ ضرورت تکیاز وۄنۍ ین بلیڈو بدلہ ڈاجہ تو بیلہ استعمال کرنے رات اوس بھارتس تو ہندوستانس درمیان اخ دلچسپ میچ یل زن ہندوستانن 10 اورن مز 49 رن بنٲوِتھ بھارتس بٔڑ بار شکست دِژ تو انڈیاہن ہندوستانس مبارکباد پیش کران وونمت ز ہندوستانس تو بھارتس گژھِ ینہٕ وٲلس وقتس مز تمام میچ گندنہ خاطر ناکامیابی ہند ثبوت پیش کرنہ یُن یمن خبرن چھن اصلیتس سۭتۍ کٕہٕنۍ تہِ لین دین اس لیے ہیزیو نہٕ دلس پٮ۪ٹھ ٹریفک کنٹرول روم پریس بیان مطابق آسہِ پگہہ تمام گُرٮ۪ن داندن تیرٮ۪ن جوٚمہِ پٮ۪ٹھ کٔشیٖرِ کُن پکنُک اجازت بشرطے کہ گژھن تم 32 تٲریٖخ برونٛہہ جواہر ٹنل کراس کرٕنۍ موسمیات کے اطلاع مطابق آسہِ کُنہِ جایہِ مکائی سوٚت تہٕ توٚملہٕ اوٹ وسنُک امکان زمیندار باین وننہٕ آمُت زِ تِم گژھن مکائی سوٚت نانگارن تہٕ گۄناگارن منٛز تقسیٖم کرٕنۍ ناظرین أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد پیول دِنان ٲسِن اجازت خۄدایس حوالہٕ